Apa lor? Berat jancuk. Mantap. Enggak doli wae, berat-berat. Maaf ya, aku setrek lor. Moga bisa. Mancing vlog Banyuwangi mantap. Perjalanan menuju Pulau Mustaka. Pulau Merah. Kita akan mancing di Pulau Mustaka, kawan-kawan. Mas Wanda, salamnya ke Mas Dadang. Naik lo. Strike lor. Mantap tariannya. Nyatu gini sampean Bawar. Berat jancuk. Mantap. Enggak doli wae, berat-berat. Maaf ya, aku setrek lor. Moga bisa. Mancing vlog Banyuwangi mantap. Gini aku berat lor, gak kena lor. Piye iki lor? Aku udah kuat. Tolong Mas Dadang, Mas Anggi. Lon, mentinge ngono lho. Mas Jalu, Mas Koron. Purane. Walah pogot jancuk anget lewat gede. Kasih jengkes. Aduh. Wah, ngumpah ini. Tetrek lho. Kuat lu. Kuat moro-moro ini. Tandur. Ikan mogot. Ikan dasaran lur. Wah, godol dah. Wah, gede dah. Dah, depannya dah. Hei, dah, piye? Gokil ora? Wah, gede. Monster. Wah, wae rame doh. Monster dah. Monster. Mas Wada, depannya Mas Wada. Salamnya ke Mas Dadang weh. Wah, ngik. Wah, bahagia. Ini malian wae pogot nah. Oh, iki wis mangan masuk iki. Mancing vlog Banyuwangi mantap. Ya iki aku masuk sing mangan ning kene. Panggang berarti. Ku abang-abang kok kae lemahnya. Wakeh biasane wi. Oh, tak kira. Cek. Gede. Gede wi. Masuk dah, sikat. Wah. Masuk, weh. Menyenangkan dah. Tak mumet. Gak ngantuk. Salamnya ke Mas Anggi weh. Mas Anggi, ayo mancing. Mangkek dah, saya naik dah. Aja dipaksa. Los, santai. Oh, gak rewel. Los 1000.
ribuan lagi. Ayo sikat, selemas wae. Di hook up beneran jolak-jolak wae. Pogot lur. Pogot Ceng. Oh iya Ceng. Pogot. Pogot. Itu lur, tapatan lur. Wah, wae enak iki. Oh, karene. Kili wae Mas Wanda. Salame ge Mas Anggi piye? Mantap. Masuk. Pak Garongan iki. Masa? Heeh. Langsung double. Wah, puwa-puwa iki janan. Wah enak kuwi, Cuk. Apaan? Wah, bakaran iki iki. Ngambang-ngambang ning kono kan wangi. Jancuk ngising wae mau. Ngising. Disingi to kowe? Ya aku lagi trek yang ngene iki. Uangnya jam no? Manja. Jam 09.00. Wih, ning sore wadah. Halo. Rokokan banget. Masuk nonton nih. Tes sono lah, saja sih. Dah, jalan dah. Hah? Iya telah. Ben nyantol. Ben nyantol, ben rokokan. Oh. Saksikan kelanjutannya di part 2. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa mancing ben rasane bojone lur.